Why, 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 Yo yo, what's up guys? Yay, jumpa lagi di channel Avaran Princess guys. Oke guys, kali ini gue ondel-ondel mau unboxing durian guys. Oke guys, langsung aja kita simak video unboxing durian parung guys. Yo yo. Ini guys, duriannya guys, durian parung apa mana nih, Bogor kali ya. Ya lumayan gede untuk durian. Ondel-ondel mau makan durian nih ceritanya nih. Sekalian unboxing durian parung. Ya ini. Kita belah durian nih, kita belah durian. Kita unboxing. Kita kalau durian mateng bunyinya biasanya bok-bok gitu. Wah, ini udah mateng guys nih. Ondel-ondel udah nggak sabar nih guys nih buat makan durian guys. Nah, kita buka. Wih, mantap. Wih, kelihatannya sih pulen nih durian. Oh iya. Aduh susah. Wih. Waduh, ini. Kita belah, coba. Perhatikan guys. Woi. Mantap guys, duriannya guys tuh. Lumayan. Ya dengan harga yang cukup terjangkau. Duriannya lumayan, isinya wah lumayan tebal, kita lihat. Nah, wah lumayan tebal. Ondel-ondel mau ondel-ondel nih, ondel-ondel nih durian nih. Iya mau dong. Lumayan, pulen pegaring nih ya. Mantap guys duriannya guys. Ondel-ondel nih suka durian nih. Ondel-ondel doyan durian parung. Del nih tuh. Lumayan guys, lumayan bagus. Manis rasanya. Tebal, agak lumayan tebal juga. Ya dengan harga yang murah bisa kebeli durian juga ya. Ondel-ondel makan durian, ngidam durian ondel-ondel ya Del. Oke guys, sampai di sini dulu untuk unboxing buah durian. Jangan lupa like and subscribe channel Avaran Princess. Nah, ayo kita nikmatin duriannya.